In this vast country, Chao Samudra population, indigenous of Matima, I need to be in the schedule. India Giko. Adu Tomatam to the propaganda sarga, Adu the Maite, Adu that is a conflicting demand high target. I put the cow with him. I push the cow with him. That I will take it very seriously. Adu the Yaro Evo. Aduga, I know Harakoto City. Sishmati very clearly I want to keep it. It is not a conflicting demand. But one thing is there. Separate administration high targadi, it is a very big conflicting demand. And Greater Nagaland high targadi, it is a very big conflicting demand. Adu targadi Irang Shedum Yaro Basisi. Intermingle Tawal Labor Porabani, Cookie Sulay, Naga Sulay, Chingi area the core. Laminarini. History Yang Nabaya. Amateur, we are to conflict. Simatexima, I know already hiding. We put a lemon to close on intermingled to the single in Lorny have yard. That is a very great conflicting demand. And if the central government adu the portion Nainarakotargadi, there will be a bigger class than this. Third made the toy by Iranche, talking about this, the Indian government must know, and the Manipur government must know, and the CM must understand this thing. Adugang Lasaki, Akwegi, Honorable CM, Akwegi, Honorable ex-CM Birina, Tobiram Bang, Asagi Man, actions here. Every MLA must follow it, including the Hojiki Akwegi, new CM, Wajibab. Akwegi Kemchangi leadership ta mana tawrumba pocha sidi must be followed for the betterment of this state habini ko for the long term gini ai haja doise ko now sida mo ying se ko sai be mana pan gi bado sai gi Nepal da taw gi ba adagi Bangladesh da taw gi ba adagi kari hai tara Sri Lanka da taw gi ba Afghanistan da taw gi Afghanistan te Iran da taw gi se da sigi mari mayam si da is there a similarity with Manipur? Sineba, I know say ko. Similarity Manipur does similarity oba amalay brasine I say. I hypo matam sida regime change. Ko regime change Bangladesh change over na ko. Regime change Sri Lanka da ko. Regime change Nepal da ko. Regime change in Iran. Was there any regime change in Manipur also? Sidani larger picture di yang padne akhoi Manipur da su regime change tawbra sineba ko aduna di regime change to keno if masagi pot sida masagi policy to da tori be irang dugi policy to change to no honor ko adu regime to change to weba adune akhoi honorable kanu su change to widana adu BN su change to widana ko adu regime change similarity in the lady ko so should I say aina sum chajalaga haijan bara or let's say when you connect the dots, is it leading somewhere? Have a sikang bata kaleba. Sigi poche, akoigi sida 60 ml laiba singina sigi masigyan taraga sida analyze it taraga sida holak taraga the problem will not go from Manipur. It will exist. I say it is not a small thing. We, the people of Manipur and elected people must understand deeply what is happening in Manipur. It is not a clash between Namjathang and me. Let me tell you, it is not a clash between Ramjathang and me. It is not a clash between Maites and cookies. Aduna Sigi Posima, Honorable CM, as well as 60 MLS, Market 59 MLS. Everyone must understand this, and we must unite. Opposition is also part of the government of that time. Election government policy do moina do yellow haibani afabama one the yellow haibani. That is why opposition is there. Opposition ki leadership cabinet rank piece that is the reason cabinet ma the rank piece ma phandal layu adu the assembly phamal layu haibe na teba oza khigi ngasi si mahakna mamang da khigi former chief minister nongthomam biren palingai matam da mahakna thamki ba statement na mahai tare khigi chahi ani gi purari lejaraba Koigi segmai fauna Kangpokpi lana chat pangam drabasibu karamba sarkar no BJP gi karamba sarkar no have statement amdi thamgi bane adubu madugi thami be statement du ngarang nahan mana chatringai gi mangoi na miyamna hanadi mana CM oidringai da hairaga ma thabak oina pangthok pangam dribase karigino haiba wahang ama yam toina hangbane adubu ngasi si security yam tight oina hairiba khigi
senapati Kangpokpi Power senapati si chatkre jiri chatkre oza dubu masidasu hariba mana halakpada koigi saitu gi assembly constituency gi MLA koigi Sri Haukolet kibgen gasu unarakibagi wari masu dumung yauri masi peace initiate ba lairiba conflict thoiba kanglup anida thajana da lairi si masi hen chesin na bane haiba amasu hairi mamang da khoye jiri de chatlubagi nongan baga thoiba koigi tronglaubi gi thodok amsu lairi dubu oza laksani ba wafamdi ngasi gi mahaki chatliba khongchat si na maram oirakanda karigumba haidi positive oiba impact kharadi haidi akoigi peace building khara khoidi miyamna thajadrabasi kitang thajabagi mami makak mayona mada lakani habagi thajabadi leibra kamain tawija tang tambi masi ai wakhani ko jiri mamda mu chatpa adagi somda mu senapati da mu chatpa ko si chatpa se masidi kanone adum chalkhini ba ko in due course of time masagi irang si sum khaji subside tor ko doi ne ba akoi su valley to yam saurumi dana ko yam saurumi mang da huntar mi do handakti jai simadi akoi thabal ga chong dana adagi yaksang ga sum celebrate to idana ko human being ge brain sa dum khalega dum subside tor e kaur e ba ko because adugi constraint to da dum leiba yar tabni na irang hor ko matam to da adum tum to da di let it be any chief minister has ko difficult odongone bachat ko adubo hojikti khara de tapthara abni na adudi ngambagi chance am lei aduga magi connection hai tare ne ko magi su connection khale ngani compromise kha torongani ada chappa matum da adu tausi haibagi di le ngani adubo as of now si chalu basina irang di pharani habdi nati ko ai gi mutadi ko irang di pharani habdi nate adubu sidai sida akhoi ngasi gi function sida ngasi gi discussion sida jam jathang su yaur kani hala lakani hai ko yes masida kana tok godor si akoina irang phare yare haibasi akoina confirm tok godor besidi kamai tok tok du akoi gi honorable ka haitara deputy CM nemcha kipgen ko mana de my husband na akoi kan tok yare irang phare akoi gi NRC ga si tor si de FMR ga si yare central government na tor hai si yare fencing tor si kai moina haira ba moina haibang ngam aba habni ko moina haibang ngam ba adagi NRC tor si NRC han tor godam ni census tor dingai ta we have to be justified akoi sidal lai mi sing che illegal immigrant lo thok godam ni whether it is maitei ho kaga maitei ho ge ba naga or me ku gi o me illegal habdi illegal ni lo thok godam ni kan haik ba leidna adugi stage yu yor kan da ai se akoi se ka haitara aina ga retire ka tor kan gari ke thor ga yam chat pa kho pam jab mi mne ko ade covid nong la ya covid la pa de mu chat pong ya dre adagi si irang si mu thoya irang si thok pa de gi ukul bok chat pa phang dre ukul ya ai mu thai no mamang ai da 1989 da mu tang chat lui ko ai gi commission ga phang ba matang adu da ang chal hoji ukul kamai tor ge khang de my own state yam nan chat chaning ba ko lam du ba hi chat pa ngam de ba ko aduna yamna unfortunately da wori se adu bu chalu ba sibudi kaya fei ko chalu ga dabni mi ngana ga dabni wari sana ga dabni yari khoi ko wari sana ba aduga kare hata simadi fei aduga masi sina hekta khoi gi praja chu chalpa yarani kholni kana remark to rota di adu then it is wrong adu di it's a great danger hajamni ko but akhoi ni yeng adre ba pochidi sigi akhoi gi manipur gi class da aina hajari se aina howde hari se yamna deep rooted over poramani aduna sigi mafam sida haibadi akhoi gi Burma gi area se Burma gi area and Strait of Malacca sigi area sida country ohum se yam kana involve tong ne ba ko oloi kan adum involve tong lei ne ba China na akhoi gi Myanmar da involve tor posidi yam na kuira port amane ba yam kuira port amani the China na superpower oidringa da gi tor ab port amane ba this was a vision ko Burma sida to aduna akhoi na yenguna ai ne angang oi daga more chalu matam da kwai gi chawba more da electronic ki dukan do adu do Chinese ama Chinese ki dukan ne ba ada ina army officer ko oi pamatam da mu chalu matam da adu phamami do laisabi ma phamami Chinese sabi ma yam kwai ji chawba dukan do ni ko hai se more da more na te more hek lanjan baga ge che lanjan baga Burma ki aduna business kai ga to ko che Chinese na lon control to re aduna hoji ti yam control to khre Chinese ko adubu China si ju superpower or amina America su si reason se yam heavily hana disu adum
ꯍꯥꯟꯅꯗ ꯁꯨꯒ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯗꯅꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯛꯁꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯕꯔꯃꯥ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯂꯤꯃꯦꯟꯗꯒ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯝ ꯄꯤꯅꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯕꯥꯛꯀ ꯈꯨꯔꯒ ꯌꯥꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯇꯧꯅꯕꯗꯣ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯒ ꯂꯧꯕ ꯚꯣꯠ ꯂꯧꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯛ ꯀꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯞꯇ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯕꯔꯃꯥ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯕꯔꯃꯥ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯕꯔꯃꯥꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇꯜ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯅ ꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯇꯩꯅ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯅꯁ ꯍꯦꯕꯤꯂꯤ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯅꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤna ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯦरिꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯊꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ anthropology ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯐꯤꯔꯨꯞ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯒ ꯆꯥꯅꯩ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ live Indian die Indian hairkadoni work for Indian work for India hairkadoni ba adu da fruit ahum nei se work for India do oibra live for India die for India do oibra oidabra ha ba se Indian government jam pajan mun khange adu matung na India government di work tawri ba ko in that matter adu gi matter da ai pakhong tan da ya dra because I can't speak everything on the TV ko adu matang da di anthropology ha ba se yam important oina Indian government na sana bo pot na mani kanam ta gi matang chingbai gi wari नत्रगा चंगबा चंगदबगी वरी नतबिता एंथ्रोपोलॉजी याम फजन साराबो पोट अमनी इंडियन गवर्नमेंट ना बट अमेरिका की एंगल दुमा अखोय अदु नेग्लेक्ट तबो यारो अदु दि अमेरिका की एंगल दु लेता दि सी एरिया सी के सी फरोएबा अदु लेनेबा को अदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड सो ngarang han सेदा बम थाजनबा दगी क्लास तौबा खोटनबा इरांग तौबा अदुम का सिगुमसे अखोय की स्टेट दा दुम पाम दोइनेबा because that is the thing which is part of the game hai tare ko adu to adi China ki China su moi ki work tawri ne aduna si matang si da aina hajar ko doi si kaino akoi chief minister and his cabinet and his MLAs ko opposition dal lai batara su ma part of the government hai da yaro ba because he is also part of the government ne ba ma si government ne habni da representative amani opposition dal lai hai ba wadani opposition tu na government na chali ba po to phan ga doi ne ba because opposition के ड्यूटी दे करीनो गवर्नमेंट ना पास तो पोट अमसी चुम्मी नतरा चुमदे सुमाय तो गोतबनी येना बदो अदुनी असेंबली द को अदुनी opposition के ड्यूटी जी अदुदी गवर्नमेंट ना लगो देबो डिसीजन दु दा opposition ना ऑब्जेक्ट तो बदो चुमब्रा चुमदबरा अदु दा डिसीजन लगना को दोनी अदुदी opposition सिसु अदु दा चलीबो गवर्नमेंट दुगी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नेबा गवर्नमेंट दी नते हाइबि यारोएबो को अदु तारदी गवर्नमेंट अखोय की सिगुम्बा लेबाक सिदा अखोय मणिपुर सिगुम्बा लेबाक सिदा सिगुम्बा पोट अमा इरांग से मा थोय हाय तारदी there is no opposition or there is no ruling ko moi cha mana ka damni seida cha mana ka thabuk tawne bu cha mana sing ngam da ba akhoi seida chap ngam da chap mana sing ngam du si kai yunang gino adu chap mana sing ngam ga damne transparency du loinok leina da ding ngam da ba adu transparency du yam ta yodre transparency leike mai magi agenda mom dai ba khoi MLA mayam lai ba kholi ba mayam chi aduna aduga ka haida makha da leina mapa mapu du phatramina ma cha di kamai nang phani imung amada imung dugi phajaba customs and tradition phayam sing jama pa mapu chung dun sem doine ba riti niwas se ko ado riti niwas di phajan sem ngam dramina ado 12 times khoi president rule thamgra India da record ne hauji su thamoi haibu ngamde ko election su tawgada tharoida haibu su ngamde ko adobu wa ma di haijage ai gi mot ko wa ma di haijage handak president rule lai ngai sida lambi thaba matam da WP mam ta thagi de ko WP ma di nung choba chu tar ko lekhum tappido adum ta thagi de direct la ga koila thai adu mathakta moi gi kareba RCC na tok tok no tawri adu tar di adu gi chat mat kui na chakani habi kano se masi central government na direct tawra tor ko se simati ai yam harawi ko it was a big change for me because akhoi gi kano se lambi adum sen nei ba
hꯧbudi lo se lambi da se le ba WBM da tha le ba ko ada WBM se kamai to tha ka na ha bi example ni ha je se ko pin da du gi wani ko ha se ada transparency le ta ta ka di sa MLA sing su ti na ya de ba ada moi me a se ngam di se transparency wat pa gi ne ba moi transparency pa tam biu le ba ki tam ta hona biu ai na ha je se ko le ba ki tam ta hona biu transparency tham biu adu ga na sidal le ba puru sing sa sigi welfare se pa yeng biu save to view indigenous mi myam sing se si su save to view mai te gi su save to na hona view adagi akhoi gi loina ba naga bor su kuki bor loina ba mai te loina ma se save to view save to ha ba di ai na mo ha ka do sin ko India si jam na chaw le ba amani with a population of 1.4 billion ko as per 211 census ki matung ina ko ad sigi census sigi matung ina adiam chaw bol lamamani hojiti 25 years sujal labani 15 years 15 years hingalabani aduna di crore mari mangam su hingalamani adu ta di 1.5 billion ada mu yodor mani 1.4 1.45 mu yor mani khan mada ko adu ta di yam chaw leba khida akoi gi every community indigenous le mayam sing je mase protect om darka le present government na su maitai sing se protect to de maitai sing su protect no hoiram you by giving ST status schedule da chalalaga schedule da sandari ka no akoi sma tribe amani mamang le dagi as per census mamang ge lakhiba british matam da lairamba census ke matung na akoi se tribe amani number 1 da thamimi da maitai jan thamami adubu 1951 da akoi gi india gi kan merge tor matung da 1951 da akoi se schedule da chalalamdra adu na we have lot of problems today adu di ko na discuss to yai ko adu gi potuma si je da objection to ngai kanam ta like furu na kano objection to ngai kan ta like ba adu sigi su akoi government na su masi government pai ba hoji pai ba government na si su khanbi bam da ka lai adu matung da irang phanje haiba tar ga di government na chief minister and his cabinet mana si haiba tai mai cabinet ta amagi MLA da haiba tai illegal immigrant haiba se masidi illegal immigration lokthuk pata bani 1961 na khoi honorable MLA ex CM Biren haibi rami da ko 1961 bo haire 1961 fine akoi America da du matung chakhi bo citizen je phangya America da ko 1961 haibo ai gi motadi yai ba but then be sincere with 1961 haibne haise ko every community must accept atopa community atai na su accept to ba kuki na accept to tai nagasi na accept to 1961 hai ba notification thok ra hai fine no problem 1961 gi matung da lakpo they are all foreigners aduna aina hoji moida irang ki thok ta nei damok tani ko aina haijari se once and for all akoi gi mafam se akoi manipur ba lai ba se le population se hardly 30 lakhs ko 30 lakhs mu udu ne ba 30 lakhs se UP gi ne district amagi tangkhai bu na te ba population ko aduna singi po se tha ahum mari da ne census su to bo yai NRC su to bo yai sata punna ani mak tok thok piu ka su kai de ungli number tu da ni mi ma la ko matam tu da yam lai gra po ni si thok je ko yam lai gra po ni khoi gi si mi do kau doi ni DC na organize to ni mai respective DC na kau doi ni kau ma makha da arrange to ni arrange to la pom yam su do ma gi kan no tree do yeng lo re ba family line do tree do yeng lo re ba ada tree do yeng ko do yam lai ba pot amani ha ba yam lu ba pot na te ha ba ni da adu da mi le ma khudi mak census lo budi da ka le ba kana no le se masi illegal la refugee ra adu aseng ba ba se kan to pa da ka le ba aduna shut out to da ka le ba NRC hana tau adu ga kan to adu su ya roi ba adu di tauringa adu ani ma punna ta hu bu phatro 30 lakhs of the Kasulay Port Nate Hajabani Hajako. It's a very simple thing, Havani. Will do Lebu, Gamengi, Akoigi, the Paliba, Hujing Lega, or say, Vision Lebu, please go into details. Detail the Chambu, NRC to Matamda, Census, NRC to the Cabinet of what the coconut say, I win Pazare, Yam live pony. Yam live upon ever. Ado commander lie no have if anybody has got any problem, any guidance pam tada idum haijake su kai deba. Ado ga si hai difficult but nate adna once and for all. Akoi manipur sida irang le heloi hai tar gadi lamja thang gum mi thol patai lamja khang hil lakni hai do ko ma gum mi thol patai man accept tor se 1961 gi matung lakhi bodo ado akoi kano di adu matung la pasing do kuki yo yu thado yo nawa logde akoi manipur gi minati hai bani ma hai se ko that he accepts natra fencing to se habadu yar ni ma su yari ne ba en FMR hai to su yari ne mi sondal le badu FMR changthong ni jang matam da changni chaldum thoni matam thoni ya ponte ba ko le country amni mamni aduna sigi pose yanai ta mukta central government na pirakhiba asagi ahumdo NRC fencing illegal immigrant khandokpa NRC to ba fencing to ba habado adugum do loina ba community ne khudi mana yara ka do da peaceful oira ha ga do ne ba ado e aha ma sumai thamjage. Thank you very much.
थागतचरे ओजा ओजा अखोगी जिरी खोंचत अदुगा अखोगी सनापति खोंचत कांगपोकपी से अखोई हौजिक नैनग्रेको ओजा नहान जिरी खोंचत की मतुंगदे थोखरिबा थ्रोंग लाउबिगी हौजिक से मणिपुर से पूरा बर्निंग नेबा सिदा करी हाइनी लेगिद्रबा मियोइसिंग द लाख तरा तरा पीगनी एक्सक्रेसिया पीनी हाबसी सिमा लेरे अदो पैसादुना लेगिद्रबा मियोइसिदि हलक कदबदि लेइद्रबनेबा अदुमकपु सिगी फिबम सिदा अदुमक अखोइसी इपुन पुंजनबसे इरांग सिंग अदुम ngरang नहान हौई हौरगसु लेइरिबा मो टिआर गैस कापतना खोतना दगी सीआरपीएफ न तौदना मोय मंगा नि पुलप हजिक सीरीजे जा को लेइत्रिबा यावरिसे अदो सिगी फिबम सिबोक्ता हाबिदि एमएलए लेइरिबा लेजिस्लेचर सिंग लेइरिबा खोगी रिप्रेजेंटेटिव सिंग सी स्टिल हजिक फावबा मोय ममा लेबाक से कनगे हाइबगी चोंगथोक पसिदि ओजा उद्रेबा सी चोंगथोक हनगे हाइ तारगदि मजे इरांग हौबा याम पामबगी वादि नत्ते कोजा ngамद्रेबा मोमेंटम से सालाउ कागनि बाक लाउनम हले मोमेंटम से कानी हल्ले काय हल्ले अदो मी हाइदि कनागुम्बा मियोय खुजो खरा मरी मंगा हेक लेतबा मतमदा हंदकी इरांग सिदि अरोइबि तादो माले हंदकी सिदि कनोमदि पोरकदबो माली माना चाही अहुम सुजलकदौरे माना मी सिबा मसिंग हेंगलई बोजा सी लोशन ब सुंगम ngамद्रिबसे अदुम बांग्लादेश दा ओनगी नेपाल दा ओनगी मधुगी मूवमेंट दु मक तौसी हाइबा मक्ति नते अदुमकपु हजिक फाउबा सी अखोइना थागत खिबनेबा मियामगी कनोसी पुंजनबा सुंगम ngамदबसे ओजा सी कराइदा करी लापसेस लेरबनो नत्रगना अदुम मयामना हाइनबा लोइनमक पॉलिटिसाइज लोइन तौग्रे मागी आइगी एमएलए सोक्त्र लोइरे आइगी सिगी कोक्सिदा लोइन लेनबगी ओइदोरे ओजा करी कमाय येंगे सी क्वेश्चन से सी आंसर से आई खुमदी खुमगे को अदुबो सी ममांग से खितंग क्लियरफाई तौरंगे को हौजी अखोइना ngasi से लमजाथांगा कोई फमिनरगा वरी सारी को इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट लमजाथांग is a person who believe that illegal immigrants are immigrants they are not Indians or they are not from Manipur हाइबने लमजाथांग हाइ से illegal immigrant दु लथो मोय थादो वगी ओइसनु एनी टाइप वगी ओइसनु हाइने मासु आइसु हाइनेबा ए illegal immigrant दे कोइ मादे मैती ओइसनु बांग्लादेश मैती मोइसु खरा कोइ खन लेदना को मोइसु illegal immigrant ने से आइसु हाइदुनेबा अदु whereas असम दे लाप मैती तुदि illegal immigrant नति को अदे कुकी वदा सु नति हाबा इन हाबिदि को अदुना सिगी लाइक माइंडेड से सिगी पोचिदा आइना हौजि थमजर को से अखोइनी फमिनबा यारिसिदि ngसागी कहता सिमिलरिटी इन थॉट को अदु खरा लेरेबा को अदुना अखोइनी फमिना याइनी वारि साना यारिनेबा को अदा सिदा हाको से सेंट्रल गवर्नमेंट ngसाई आइना हाइगिबदो बॉर्डर फेंसिंग याबा मासु यादोइनी को याददि मा याददि आइगे फमिना यारो border fencing tause have a masu yadoineba kagino I yum do later yum do fencing to tam nidra adagi illegal immigrant lang tokse su yadoini mako adu to the FMR su yadoini ai gi jawan kha yauri ko ai gi battalion da ai gi jawan kha yauri mizo su yauri ku gipsa su yauri barma de in pilu homba yauri ko yawu se mo se adum luhonga banina sumna khoina khan due process law da khogi publish ka tawdun khotana adum macha masu poktan khotana leminari ko it doesn't mean that magi manim pokto adu ma changning matam da changni thokning matam thokni ha ya de ba ko si process lamja thang ju ya doi ni natra lamja thwa si su ya doi ni ai su ya doi ni akhoi ni hi ya na ba gi phammi ne ba ko aduna ya na ba se ma se loina moi MLA mayam du punna phamma matam da adu ya na tai MLA की हस्बैंड सिंह दो अदु सु याना बताई साइकिल की MLA की हस्बैंड सु या बताई नेमचा की गेन ऑनरेबल डिप्टी CM को माय हस्बैंड सु या बताई अदु सुनेबा इन हाइजरी से को बट देन द सेकंड टाइम लाटो से ngसाई मयाम द कन करे हाइतारा मिसअंडरस्टैंडिंग अमल लई हारि से को अखोई की सु 7 क्लैन का ले सापम नि राइट तो निंगथौजा मंगांग चोंगांग न लेदन को सी मयाम सु मैतै कौवेबा नत्रना ब्रिटिश ना कौर मैतै कौय अखोइसे को अदुमाय तौदना ब्रिटिश ना लाप मतमदा मोइन रूल तौब मतमदना मसक से खाइदोक नब ngamदेबा
features mana sing ke khaga mana sing che masi se moina like the park pum matam da johnson na iramba de matang iramba like me am si yeng pum matam sta features mana sing che sibu moina group to me for example masi akhoi ni yeng pum matam da koileng hai se kanu na te moi se cookie da su chingam te naga da su chingam te ba ko adu moi se example da hai matam da british na khang na bai tang ta all cookie na tholme ba moi se ko example all cookie na kambu am lei ba all cookie habam lei da adagi new cookie habam lei moina khang na ba moina command to da line ba admaina tholam ba term ama gumba kanu ne ba mase ka khang da gi haibadi akhoi ni yeng ba matam da di ko akhoi ji sidusum lei ram ni na sina mai tai ni sina nagani sina cookie ni habdi khangi da ko adana general tamam ni there is no ka hatara confusion am ta lei ti ba moina british na thamama tamda sigi pochima si tribe yam sing jina cookie da chel lambe wane ba si suma na features mana ba adagi ai wam haijage wifi ji thadong na te dana ko ado wifi ga kanu ga di mo thado go di lon chung phauno doine ba like ta kitang accent ta kenan ba ya ko lon di phauno doine ba even lusai go chung phauno ba mizoram go chung pot lon cha dum haipe manari ba ko mizoram gi lusai ga akhoi gi battalion da raising de to matam da bamboo dance am khanai ne ba cookie no hai ne akhoi gi ni ko akhoi gi wifi ga no hai ni ko akhoi gi ni hai ne adai lusai no hai ne akhoi gi ni hai dum khane aduna akhoi ni hai ba chahim nang to ro chahim de bamboo dance nang to ro na khoi thwa khai du e ba ko so army da di things are very clear crystal clear ko to da nang han to ro nang da khana mi da ka li ke kahani katam adu loira the civil da di ju ya de ba aduna ngasai gi clarity sa ya pa thamjaram ge ba ko lamjathang hawkip ni ko ps hawkip ni ko ma so ps hawkip su thaduk di ojo ne ba aduna di ngasai gi poche masi di crystal clear oile ko Burma da ne 150 tribes ten labor Burma da ethnic group labor Burma da aduna ngasai gi poche kamai to gi bu ngasai gi phungjathang hoi ka lai ngai kholi ngai ma dagi ngasai gi moi gi adu le ma matam si da tribe myam si loi manipur da labor myam si loi chal le ba st da ko chan ba matam si da by chance amaka lakpa taragadi then they also must be included na mogi leader na mai khalaga thamam bane ba do classes ya judi tholok pone mayam se thoni ko sum mayam si understanding se kamta misunderstanding kamta leite se da ko it is basically ye hai but akoi maitai na dina cookie se sum ko te akoi di thado hai ko pore thado ni wifi ni maring ni anal ni mai ko e chiru ni mai ko e ba ko adi wani da na all cookie habam ne new cookie habam ne masi british na moina identify to matam da for ease of operating having ko or conducting or ruling hai tare aju moina khaidom ni let's be very clear on this ko aju ta next time hajar ko se sine ba ko illegal lokthok pa border fencing to ba fmr to ba nrc to ba se maitai na to na te ba this is the government policy masida ngasagi akoi gi honorable cm na bin hairmi se man hairmi se illegal immigrant yam nei re lepo hoki nang to ro nang president oi ro aduga honorable mla basanta and the akoi nagagi do I mean kauthokre ko noi hum taroga to semo haire ko semo illegal immigrant thiro village amani khata da loi re ba an to khre moi adudi contact to ngam dre ba because illegal immigrant do lei re ba ko yaad re ba yaad ba de to khre fail oi khre so illegal immigrant lei have sin di yare ko so every 60 mlas must agree that illegal immigrant akoi sida lei have si khanggadabne ba ko khanggadabni a place like Mizoram yamna su hilly area oiba say the 40,000 illegal immigrants moi register ta e lusai is very clear in their mind lusai na ta ba ha da changan khib na ta ba ko na lakam ta changan te moi lusai o gei o to very simple ko moi gi di e thame na ha na changan khibra kam ba changai ko na changan pani isal thame refugee kani katam adu da ko refugee ki tamakta moi fund loi center da gi refugee sing se so ying chen bida bia de ko india government gi policy matungina aduna paisa lawi adum thami adum fund tawe but then you are illegal immigrant and you are a refugee ha thame ba ko so the measures are very clear on these aspects akoi manipur da ding sagi kai tare aigi magi tongna transparency leitre ba aduna si top to matam ja masagi akoi gi honorable former chief minister lowry action say it was the government policy not the Maitai policy ko Maitai policy de natte ba si se ko adu da Maitai policy si nat ta ba si da akoi da Maitai da tar khare ba tar ki si kamai to ge hai bu ngasai gi conflicting demand hai se conflicting demand cha Maitai di conflicting demand leiti ba demand ke niti Maitai gi demand di kai no let's be together
Ko, let's be together and let's live together and the idea of Manipur high baneba. Masagi ST demand to budo. Adu di conflicted demand na teba. Ay chawagi right amaneba ya. In this vast country, chao raba samudra gumba population lay mabham chida. Ay macha indigenous or mati macha krase sisu na. I need to be in the schedule. High baneba India ki ko. Adu to matam juda adu the propaganda sarga adu the mati adu that is a conflicted demand high targa. Ay puktak puk ka obune mana. I push the cow that I will take it very seriously. Adu di yaro ko. Aduga, I na harako to sidi. Simati very clearly I want to keep it. Okay, it is not a conflicting demand, but one thing is there. Separate administration high targadi. It is a very big conflicting demand. Ko. And Greater Nagaland high targadi. It is a very big conflicting demand. Amane basise. Ko. Adu targadi irang shedum yaro basise. Ko. Intermingle tawal lay bapor bani cookie singsu lay naga singsu lay chingi area da ko layminari ni history yeng na ba ya ama tor ba ya ama tor adu conflict sima texima ai noi lawrani haidi mo punna layminanga to twana close to na intermingle tawal lay bham da singhu lay lawrani haidi ya de ko adu that is a very great conflicting demand. And if the central government na adu di pochin nainara ko targadi there will be a bigger clash than this. Third made the toy by this the Indian government must know and the Manipur government must know and the CM must understand this thing. Honorable CM Honorable ex-CM Birena Tobiramba Ngasagi Mana action here. Every MLA must follow it, including the new CM or Akoigi Kemchangi leadership ta mana taurumba pocha city must be followed for the betterment of this state for the long term gini ai haja doise ko now sida mo ying se ko sai be mana pan gi bado masagi Nepal da tau gi ba adagi Bangladesh da tau gi ba adagi kari haitara Sri Lanka da tau gi ba Afghanistan da tau Afghanistan te Iran da tau gi se dara sigi mari mayam se da Angtang para yemi ko is there a similarity with Manipur sineba ai nang duse ko similarity Manipur da so similarity oba amal lai ibra sine ai duse ai hai ko matam sida regime change Bangladesh da change au na ko regime change Sri Lanka da ko regime change Nepal da ko regime change in Iran was there any regime change in Manipur also Sidani larger picture di yang padne akhoi Manipur da su regime change tawbra sineba ko aduna di regime change to keno if masagi pot sida masagi policy tu da tori be irang du policy tu change to no ba honor posa adu regime tu change to weba adune akhoi honorable kanu su change to widana adu BN su change to widana ko adu regime change similarity in the lady ko so should I say aina sum chadalaga haijen bara or let's say when you connect the dots, is it leading somewhere? Have a sikang bata kaleba. Sigi poche, akoigi sida 60 ml laiba singshina sigi masigyan taraga sida analyze it taraga sida holak taba taraga the problem will not go from Manipur. It will exist. It is not a small thing. We, the people of Manipur and elected people must understand deeply what is happening in Manipur. It is not a clash between Namjathang and me. Let me tell you, it is not a clash between Ramjathang and me. It is not a clash between my taste and cookies. Aduna Sigi Posima, Honorable CM, as well as 60 MLAs, the 59 MLAs. Everyone must understand this, and we must unite. Opposition is also part of the government of that time. Election atani. Government peer policy do moina do yellow haibani afabama onebi tang yellow haibani. That is why opposition is there. Opposition ki leadership cabinet rank piece ka that is the reason. Cabinet ma wanda rank piece ma phandal layu adu da assembly phamal layu haibe na teba. He is given cabinet rank no pire se opposition ki leadership pire se ka no. You are also very important for the government haibani ba. Adu the government role tawma tamda you are part of the government haibani. Every MLA is part of the government. Aduna opposition ni hai ta government gi nati haibi ya de ko senior thamjage. Thank you so much. Okay, thank you very much. Ai makha chathajaboina ai koi oja